Patal fatu Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo so fo. A mai so ta po inga tama matina matua. Fela ho mo mai ai tato fasalonga le nei tu lapo America, New Zealand, Australia, Tutuila, Samoa nei, malo le soifua se mai fa. E silia le tolu wafe tangata siasi mai I Samoa le na tonu o tai au le so. I le wafu I matautu. E o fiai le pase se lua fe fa se la volima ma le au va ai afe ma le ono suto lua li imta mai tai mai le meli la pase se le Sapphire Princess. Malona kapeteni Paolo Rivera. O le tala mai le tu lawal company va o ngafa ma le taunu o le meli I Samoa le Peathen Brothers. O fafta iai pulengo tulisi mo fa fie fianga. O fafta iai fo ile o fai ngaluengo le Samoa Port Authority mo le whamatango fieina o le siasi o manga o le wafu. O le au malanga le meli lea na lata wafea Amerika Samoana nafi peitai. O lata toi mawai fo I le siava noi le so e whaalonglongo I talaanga o Samoa mai ali I matamaitai o le Margaret Stewart. O lata taita ia pasi mo tafaunga. Masani ai lava e a fea e pasi no fuanga whaatonu o mata anga I le tunuu. Ai o matafanga la wonione, ile atua le pata ma fale alili. Ile atua le pata po fale alili. E iai foi pase se no fo le taulanga ma fewa I solo I lava I fale oloa, ai o fale ainga. O ta ua, ele Peathen Brothers, o se ava no fo e mo tatou tangata e faali e tua ili tali maloa Samoa. Ai o mafu anga e to sina ele tulisi e toe fo I mai e tafau. O ta faonga I pasi tua, e taliu mai ile wafu fuafua mo le toe folau e se atu, ale vaa male taulanga I matautu mo fiti, ile lima, ile fiafia na nei. E walu vaenga wha apitoa sa sao le wha amna tuino lusu tu sanga, talo na wha vai mai le to manga mo e poponga tia ile tunu. Le wa amata tuai nei lava I tupulanga Samoa ma le tauvanga, o tusinga ata po posters, ma la unga mo whanau ile masina nei o Aprila. Vaenga lona lua o le masina o me wo wha apitoa ia I tauvanga o tusinga solo mo tina. O le maketi e vaenga no futane mo le aso tina. So o tuai masino uni e tatalai le avanoa mo le Amazing Race whalawa I tele se fulu whao uni e pa u iai. Masina lava o uni o le whaingalo tu whaapitoa I muli vai. Aso sfulu iwa o le savali whaapitoa. O le SVSG forum I Samoa le aso lua se fulu lava o uni. A toanga o le lua se fulu tau sanga. Uni lo na aso lua tasi o le SVSG's 20th Anniversary Ball. O se avanoa lea mo tangata umai pe ona ta ua leitu lawal to manga. E feilo iai ma paanga ai o wo. Alas VSG ato ai lusful tu sanga o faawa upel e onanga mo tangata o sa waina Samoa. Whanau, tama, matina. Ma faaftai ai le langolango fai faatasi o savali ai le taimi umi. O le autala vau le AOG po le Assembly of God I toa muauta. Na o atu iai le polkalame faalawi loa le vanga faapitoa mtanga rengo leo. Le Community Engagement Policing. Mo le sila fia lau tele o tala vau malpuipuia mai a fianga o feso ta inga tele vave. O le au ngā le polkalame lea ia I loa ai e tala vau ona fao ngā le internet po o feso ta inga tele vave mal faautauta. I tu le lei mai tu e leanga o le internet. Ai, o le faalawi loa le a leo ia I loa ai e le talavau. Le tu aingo por kalame lungo telefoni po computers. Ia I loa alo ese por kalame e a fiai soli tu la fono. Mai le tu la wa leo o la tu ta uai o se whainga lea o ngā tusa mga aluenga o whaia whaalewao malo le langi. O lo ngā lue whaatasia I ma leo e a o atu. Faalawi loa I tu e whaau ngā ai le internet ma le saonga le mu. Ai o le puipui ai fo I o le tangata mana mea tō tino I lunga o interneti. Ma whaatau ai le li potia tu leo soli tu la fono. E tutupu I lunga fsota inga tele vavavi. Whaapenano la tu wa o ina atu foi a wala e whaapa anga ai. Ma whautua ina ia teu le lei au whaamtalanga e tele mana o iloa e lis tangata. A wale te tala ina fua fe au e te masalomia tau whaamalea. Ai mo mātua matangata mātutua o wa aia whanau. Ia mata I tu whanau o whaau ngā ina interneti. O nisi nā wa o onga whaalau wiloa mo le au talavau al AOG toa mua. Talalta mai le ofisa tu tono whaalawalau whaafosei ma le matu ia le New York. Wa atoa nei le lua tolu o aso talu o na whaamaluina le polo ingam whaalawalau whaafosei. Mo Samoa wanga luenga fsosani a fianga onga o le eltise wa iei nei.
Mai lo ngalwe pele New York ma au na ngal malo fa pe business tu mo tif so swani. Ngalwe nga fa le ya mol nei fa fita uli le utu lai mai. O le te lenga o le nei o nisi o ngalwe nga au tu o mai au na fa ta oto mai o lo fa tino o mai a fa pi ia fi ele tise lima ma o la uma mai o lo so swani ile le tise fa so mo le tunu. E o mai le so for railes fulu alu a pelila o tau lima ele New York tal sanga i se fulu e tusa o pepa fa tumu ua whaalau ilo atu. I le au whai e 5 tālu sanga mai business ma le 5 tālu sanga mai ainga taito tasi. Se fulu tātou tālu sanga ia ua taunu mai. E 5 tālu sanga mai business ma leisi 5 mai tātou ainga. Taitasi le ua maua ia ai o le aso 25 ia a perila le fuafua e whaangata i nai. Ia le fu ila i eise tantonunga le ofisa nei. Ia o le atele nisi tātou tālsanga, ia o le awhapeona tu ina mai le mano le atunuu, le ngata i leo tātou whaalapo tukotonga, ia tu maoti ma whaalapo tukotonga le malo, ia ai mai se fui tātou business, ma o le alo tele lava le taimi, ia o lo tala, ia a wafo i le tau au ina mai o nei a tālsanga, ia a wafo i se ilo ilonga le tātou komiti whaafoe mo whaalavelave whaafose i ma whaalavelave matu ia. O leisi vaenga tāua nei tūlanga lewa tu whaatasi sa tātou komiti ngā lulue, mua le iloilonga o tātou tāusanga ia watu ina mai. Ma o lea o le a matalia i tāusanga nei e se fulu. Ma o lo iai fo inisi o ofisa le malo, ia le ngata i lea, ia o le tātou Chamber of Commerce, ia o lea o lo o tu inata fo itua le mano le atunu ma lātou talawhea ngā, ia e ono tu ina mei tonu lātou tāusanga. Ai lo tala pele ava noa le tātou ofisa tu tonu nei. I le langolango sua al komiti whauwhautua mo whalawalawe tupu whaafosei ma le mātu ia le Disaster Advisory Committee po le DAC ma hana pa anga o ngā nunua i nei ia le New York e ilo toa tau sanga o mau tu ina atu whaatasiai ma le whaamaoninga o whaamaumonga le ua whaapi atu e langolango ai le talo sanga. O lo o iai lava le taltonunga o le aiai pea nisi tau sanga e tu ina atu lumanai e tau wala atu i au onanga SS o lo o ngā lue whaatasi ma le New York. Mai whaangata ia nei tau sanga mo pepa whaatumu le o whaalaulo atu i le safrai le lua 5 a perila. O le tala toi tuli loa mai sale i mua le ainga le na maliu whaafose iai le awhawhine iai mana o ngā tū mau i le whai ungol vai ansona te nei. Ua mōli ai nei e leo le li o maa salomia le fasioti tangata. O le ua mōlia e pe ona mōli mawina mai el tātou pāanga e iai fo i le ngase tū mau e mawai. Mai o le ainga lea sāno nofo mua i tufu lele a ola i titi lava le teine i titi wa a fial soifua. Na te amātua o le teine alulo na tina ma ave isi tamaiti mai sa tausi whaatasi mai ai lava e le grandmother lana tama lea ua mōlia e iailo na mai tū mau ma le awhawhine la i titi lea e iai fo i ona mana o ngā tū mau. O le teine iai mana o ngā tū mau lea ua maliu o le awhawhine moni o le uso o le alii ua mōlia. Peita i ua whaitautau sanga talona wha se e atu le tina malana whanau i sale i mua mai tufu lele ma tausi whaatasi ane ai lava e le tina lea lona granddaughter e iai mana o ngā whaapitoa malana tama mai lea ua mōlia e leo le fasioti tangata. E tupu le whaale tonu ai olo o ia tunu mamao i ngā luenga leisi tamatama le tina o tausia le teine i titi ua maliu. O tā ua el tātou pāanga o le tamā moni le nao le awhawhine. Na te alava mātua o la i titi le teine lea. Māfuai o na tausi whaatasia nei lava. E le tina o lona tamā le teine i titi ma le uso o lona tamā lea ua mōlia. E momolia tuai wha mai senga ma wha maa whanawhananga i ainga loto wha avauvau. Se tautua le nā lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo iaso. E wha moe le lofo le tua tātou tui whiro e fo i leso a tai au se wha poponga.